Praise the Lord. Ahanbamaktada yengbiriba amasung tabiriba nungsizaraba chilnaw sing iche chalima pawong sing marup sing oja sing mayam pumnamakpu Christmas ki laisem-biba taibang malembu marol ahumbu sembiba sorga malem taibang pan sembiba mapuna mioiba ikhoibu nungsibagi maramna mahaki amatta ngairaba masanupa taibang pan bada thabirakhibagi taibang pan bada Ishorna maki machanupa amatta ngairaba machanupabu nang amasung aibu nungsibagi damakta ikhoibu kanbinabagi damakta sengbi leisabi ama khallaga thawai asengba Holy Spirit pavitra atmana hairibi asengbi nupi meri gi garbada loinabiduna ishor gi machanupana taibang panada lakpiba matam ase asida yengbiriba dombu Prabhu Jesu gi matik mangalado aduna adombu yombibo oisanu haiduna Christmas ki wish tawjari adom gi damakta Christmas adom gi Jesu Christa Kanbiba gi mapuna adom gi thamoida pokpagi numit ni haiduna adom celebrate tawbiyo adom thagatpiyo ngasidagi chahi lising aniga kunga marigi mamangda already Jesu Christa pokre mahakna pokpadagi chahi masing thiba hoduna adubu handaki Christmas ase adom gi thamoida Jesu Christa pokanbiyo Jesu Christa pokpagi numit ni haiduna adom khanbiyo maramdi Jesu na adom gi thamoida pokpa matamda awabagi anabagi langtaknabagi haikap jikap ki bhut pret ki amambagi pangal amatta leiba ngamoy maramdi haiba Jesu Christa na loikrabani khongkha da thamkrabani aikoina Christmas ki Holy Bible dagi aikoina mari chumna khangi Jesu Christa pokani haibase pokpa matamda swargadutna laaga yausenba singi sisingda laaga hai matik mangalga loinena ngasi Daud ki sarda miyoibane khoi gi damakta Kanbiba Mapu pokle mahakti ibungo Kristani yausenba sing aduna swargadut adu lakpa matamda matik mangal urakpa matamda makhoi ki adubu swargadut aduna kari hai ki ganu maramdi ngasi mi pumnamakki oigadaba yamna nungaibagi afabo pau purakli madudi ngasi Daud ki sarda miyoibane khoi gi damak Kanbiba Mapu pokle hallelujah praise the Lord David ki sahar da nekhoi gi damak Kanbiba Mapu pokle adubu handaki Christmas asdi adom gi thamoida Kanbiba Mapu ado pokle haiduna adom haibiu aigi thamoida Kanbiba Mapu pokle aigi hakchangda aingonda Prabhu Jesu na lerakpa matamda pokpa matamda anaba ayekpa langtaknabagi pangal amatana changba ngamoy aduga Jesu Christa nungsibagi mapu ingthabagi jubaras lan sokno mi phuno mi hatu jetnaba amata haidaba ingthabagi mapu ingthabagi jubaras Prabhu Jesu gi thaujala do adom galoina bo oisanu mayam adom da khangbo oisanu haibase e mayam da haijari ina wish tawjari aduga mayam hadak se Christmas ki matam naksilakpasida video mayam amoi akhoi India sida anti Christian sing Christian bu yadaba sauba sing mase Jesu Christa na hairam baduni taibang panbagi aroiba matamda Jesu Christa bu yadaba Christian sing da sauba mayam ama tholakani hojik thoe mase punamag ishwar gi wahai thonglare mayam da ei kenoma ka khaisarake ko mayam sida nupa ama yang kanna viral hoy amasung mana church ta ka changdana pastor daga mareng ban ta ka kondana thamdana mangon daga baby kaina to karem kathai no bagi angang masa da tawna bagi mawongda हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे एम आई क्लियर मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ ग्रंथ करके नहीं है हाँ क्या है द गॉस्पेल ऑफ जॉन वो सब क्या चीज है बाइबल क्या चीज है धार्मिक ग्रंथ है ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था विदेशी क्रिश्चियन लोगों का विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा नहीं हमारा क्या है चारों वेद है मनुस्मृति है उपनिषद है हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे एम आई क्लियर ओके जय श्री राम जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स हमारा कौन है राम भगवान एम आई राइट
इस शर्ट पे। साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, ही दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वाई बेबी, वाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? पाप से अगर पाप से जन्मा हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? Yes. तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? Really? हाँ, Can you explain this to the gynecologist? You baby? Yeah, Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कहती पैदा हूँ, करने का प्रोसीजर बताऊंगे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर भाई बताऊंगे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, अब कैसे पैदा हुई बताओ? आपको कैसा? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या साहब। करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं वो बैठो। मुझसे- ये जवाब देगा, ये यहाँ पे खड़ा होकर सबका कॉन्फ्रेंस कराओगे। नमस्ते सबको, मैं सत्यनिष्ठ आर्या, जो एक जमाने में मुस्लिम हुआ करता था। तब मेरा नाम था सनीउर रहमान। angang masada taunabagi mawongda adubu mana khangdabase world da kwaidagi hena masing yambase Christianity ni haibase mana khangdabani masi ai sauningi ai pende ai nei pa da hai pa sure numit mangani gi manung da hariba nupa sigi masada ai ipa gi matik mangal khang uba pame ni haibane hariba misaka sigi maram da ikara hajirake mayam hariba misaka se masa India gi nate Bangladesh ki ne hariba misaka se Bangladesh ki ni महागसे हाना मुस्लिम ओइरमेबको मुस्लिम तोगा महागसे हाना मुस्लिम ओइरमनी अदुगा मुस्लिम तोगा एथिस्ट हाइदना 2013 दा एथिस्ट ओइरे मस एथिस्ट हाइबदी कइनो ईश्वर लेते है ईश्वर लेते दाइबंग मालेम से ईश्वर लेते ईश्वर से वाखन सागत पनी आइना एथिस्ट ओइरमे अहान बदा मुस्लिम ओइरमे मुस्लिम तोए एथिस्ट ओइरे अदुगा महागना बांग्लादेश दा असुमाइना धर्म गी मौंग धर्म से यादव तो खोले अदु बांग्लादेश दा लैबसे नुंगारेक्तबगी मरमना इंडिया दा लाय अमसुंग इंडिया ददी धर्म गी मिंगदा धर्म की मिंग सुमाइना तौबा लान तौबा मी फुबी नेबी बसे मयाम मा तौइदना को मयाम अदुना महाकसे हिंदू दमु ओइखिबने अदुगा हिंदू ओइरबा मतुंग द मागी ममिंग से माना ओंदोक पसे श्री सत्यनी सन का वे मागी ममिंग से माना थोन ग्रेबा श्री सत्यनी सन 2018 दा यिंगबि मयाम अमसुंग महाकना हुजिक से मुस्लिम अमसुंग क्रिश्चियन गी मायोक द महाकना वीडियो सेमेव अदुबो मासे कदाइगी बांग्लादेश की ने ईश्वर की नुंसीबा मतिक मंगालदो महाक असिना असुमाइना पास्टर दगा कोलगा दुगा कमाइना जीसु ख्रिस्ट कमाइ पोइनो हंग काइना हंगी जीसु ख्रिस्ट कमाइ पोइनो ईश्वर कनानो खंगदबा महाक अदुना थावाय सेंबा लैसेम बिरकबा मपुना करि तौबा ngami हाइबदो महाक करमना खंगदगे बा मा खंगजदना तौबनी अदुगा क्रिश्चियन की म्यूजिक दा आइना हाइजेनिंग आइना खंजबा मले जीसु क्रिस्टना लमन खुंबा यादे अदुबु आइना याबा लोना जाबगी लंबीदा एकोय अचुंबदो एकोय ताकथोकपदी मथौ ताय ngasi क्रिश्चियन सिंगदा तौरिसे मुस्लिम सिंगदा तौरम तारगदी कमाय तौनी मुस्लिम की मस्जिद चंगदना मखुगी मौलबीदु द सुमाइना का लेंबान का कोंदना मखोयना nganगम तारगदी करी ओइगदगे अतोबा एनी धर्म दा ओइरमगदी अदुबु क्रिश्चियन सिंगदा तौवा मतमदा मसी करी हाइगदबनो ईश्वरना लमन खुंबदी यादे फु हानो हाइबनते अदुबु आइना याबगी लंबीदा मखोन तौब लाली चुमदे हाइबदी यायबा अदुबु बिदुगुंबगी वीडियो उदे अदुना नौना शॉर्ट लाक्चबसिंगदसु यामना की खंग असुमाइना फावे नत्रा अदुबु असिगी मतंगदा लोना याबगी मोंगदा थेंगनगदबनी मैम यादे हाइबु ताकदबनी याय हाइना खंगगदीको अदुम येंबियोबा कनागुंबा अमदा थीना ngangbसे माना दुम तारगदिने दुम थी nganकनी तारगदी दुम थी nganकनेबा अदुबु हाइबा जीसु ख्रिस्ट क्रिश्चियनिटी अस वर्ल्ड क्वाइदगी हेना मसिंग यामने क्वाइदगी हेना मसिंग यामबा हाइबा कैनोने मीसिंगसे असुक यामना मसिंग यामबा चाको लेबाक पुनमकसे जीसु ख्रिस्ट थाजबा मचासिंग ngakneबा मैम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर्ल्ड बुक कैन पाइरिबा कंट्रोल तौरिबसे जीसु ख्रिस्ट की क्रिश्चियन स्टेट ने अदुबु मसिदा तौरिबसे मैम आई पाइ शोर दाइना हाइजेबने मागी मवोंग सिगा उसित थोइदबा करेम कथाइनबिबा अदुगा जीसु ख्रिस्ट बु यादबा थवाय सिंगबु यादबनी बाइबल ना हाय थवाय सिंगबदा थीना nganगबा महाकपु हुजिकी जुगतसु लाकदबु जुगसिंगदसु कोकपिरो याइदुना हाइबा नुपा सिगी दमकता प्रार्थना अमता
ai tawjage thagachari pa ishor abraham gi isaac gi yakub gi israel gi ishori pa taibang pan bagi han ba mioi ba adam amasung hawa bu semi ba pa nak pu thagachari ngasigi video sida uriba nupa se pa ishor viral oi ba nupa se mahaki damakta di han ba haijari magi pap kokpi wo ishor magi maral kokpi pa adubu ipa ishor mahak na ngangi ba mahak na ustiba ahan ba muslim oirami hai pa muslim tok tu na atheist oire ishor laiti hai na aduga gimok amu hindu da oiraga mana pastor la changaga christmas ki sengthoi ba matam mas ngang ba aduga Jesu Christ aduga koi matau karam na Jesu Christa pokpono thawai seng babu mahak na yada ba se ipa ishor na chana haijani pa numit mangani gi manungda hairi ba misa ka se magi masa na ipa Jesu kanano hai ba do khangbo irsan ipa takthok bi ipa ishor na chana haijani prabhu Yahoba ipa lanmi tengol ipa Yahoba ipa na chana haijari ipa achagi thamoi dang si so e prabhu haijari ipa ishor ipa Jesu kanano ahing ba ishor hebado numit mangani gi manung da magi masada phangbo isanu prabhu Jesu thawai seng ba holy spirit pavitra atma ikoi gi damak tadi ipa nahak lei nahak ni ishor hebado koi khange na chana tawjari ba prayer ipa na lem na mangan biro numit mangani gi manung da Jesu kanano hebado magi makok tagi na makhong da nit bo isanu amasung Jesu kanano hebado man khangbo isanu ipa nahak na yabiraga di mabu kanbiu nattaba taraga di ipa mak na ngangi bado kanado no kari dono haibado prabhu Jesu ahingba numit mari ni shi dune hingat pa ipa ishona ki Christmas ki matam masida thawai sing bagi pangal dagi magi matak da khangbo isano lakpo isano prabhu Jesu Christa gi minglenda duga ipa ishor na ki Christmas ki matam masida ipa hina kaujaba waduna naduna leijaba ana ek leijaba sing bu kokhan biu phatta bagi pangal lauthok biu ipa gi blessing ado yengbiriba sing mayam punamak ta haitabiu lengbira kanauriba nungsibagi mapu ingthabagi jubra sibasu ngamba hingatpasu ngamba ko loinabiba ipa Jesu kiganu langtak naganu ai lai haibiba ipa ni ipa na ki Christmas ki yai famongol pijari base pumnamakpu matakta thabak subiu ipa ishor awaba anaba kokhan biu laita lairagi problem laita lairagi thong hangdok piu ipa laita lairana maram moiramba paisa lupa gi thong hangdok piu anayek lauthok piu ipa na ki blessing lakpo isanu na ki nacha sing su na koi de lausing he na hapiu ipa ishor lausing hapiu ipa ipada ipagi macha sing da soklakpa matam da laman khumba yade adubu ain na yabagi lo na yabagi dharma na yabagi mawong da mayok na budi yai haibu su khangbo isanu natragadi henjalakani ipa ishor Jesu Christa thajuba kanagumba amada sumaina ngangaga cheiraga akanba saktuna leibase prabhu ishor ipana laman khumbiro prabhu ipana wai haibiro mayamna viral oibase nachana mukka semjage viral video mama ki matangda prabhu Jesu Christa gi minglenda prathana tawjaribani hallelujah amen amen thagachari chilnauti chelsing fattabana afaba bu ngamhan ganu adubu afabagi mapalna fattaba adubu ngammo haina bible na hai ekhogi afabadi kanano aina te prabhu Jesu Christa ni prabhu Jesu Christa gi matik mangal na pasigi mafam da lakna bagi adom na su prayer topi mahaka tawri base ahan da muslim thado ga atheist ishor leite haiba atheist thado ga hindu da leiraga magi hindu gi lai singningu khuramu kaisu kaide adubu Christian gi church ta changaga Christmas ki matamda pastor da makutna sumaina kollaga baby kaina hairaga English ta ka khara thetlaga kini aina haina khalliba mase ishor gi pangal thawai sing bagi pangal Yahoba lanmi tengol gi mapuna kari tawrakani haibado mayamna su ugani amasung tawrak pasu oisanu adom su prathana da ningsing bi adubu adom de prabhu Jesu na matam chuppada loinabiba hen thaujan bi oisanu Jesu Christa handaki Christmas aigi thamoi da Jesu po hen law biuba aigi thamoi da Jesu po mi khanaki de lan soknaramde nupi da pattaba tawramde machin thiramde mi halamde mayam oktabi tawramde aigi thamoi da Jesu po nungsibagi kanbibagi po mayam po Jesu gi wapao phongdokpiu kanagumana yaraktaba matamda ishorda akhoi haijasi khangjadabagini adubu ipa ishorna kari phongdoi ipa ishorgi aningba kari no yadabado magi damakta prayer dose adubu tauge haina tawrakpa Christian singda yaraktaba usit thawiraktaba
ngami haina tawrokpa taragadi haiba mathakta leriba ipabu ningsingminasi aduga aikhoigisu aikhoina ngamjabagi changda aikoi mayoknagadabani aina yabagita lambida. Praise the Lord. Pishorna pumnamakpu loinabiba oisanu. Happy and blessed Merry Christmas.